Гуна япкан дин кардаш хакында. Инжил Матта 18, 15, 22. Эгер сенин дин кардашың саңа каршы гуна япса, onun алдына барып тек 100% лаф етіп қабаатыны оңа көстер. О сені динглесе, сен ағаңны өзіңе қайтардың. Егер сені динглемесе, өзіңнен да бір яда 2 адамны алып бар, чүнки бір олған шей 2 яда 3 шаатнен таздықланмақ керек. Егер оларға да құлақ асмаса, иманлыларының топлашуына айт. Егер иманлыларының топлашуына да құлақ асмаса, сен үшін о Аллаға инанмаған яда салым топлайчысы gibi olsun. Sizge doğrusunu айтам, yeryüzünde sizler neni yasak etseniz kökte de yasak edilecek. Yeryüzünde neni ruhsat etseniz kökte de ruhsat edilecek. Sizge daha aytam. Eğer ikiniz beraber bir şey hakkında dua okumağa mında bu dünyada kelişseniz, benim kökteki babam bunu becerir. Çünkü 2 ya da 3 adam benim için toplansa, men şu yerde onların arasında olurum. Şu vakitte Petr kelip İsa'ga, Rabbim, eğer din kardeşim bana karşı günah yapsa men kaç kere onu bağışlayacağım? 7 kere mi dedi. İsa ona, yok 7 kere değil, 70 kere 7'şer dedi.